Acara ini disponsori oleh Pamirsa Kewentenan Puskesmas Rawat Inap Ring Kabupaten Bangli durung memargi becik. Utamanya ini indik kewentenan tenaga medis miwah piranti kesehatan. Mejanten kahanan inucap ngawilang Puskesmas Rawat Inap arang kewigunaan yang krama. Asa punika sane kebaosang oleh anggota DPRD Bangli Inengah Darsana risampun rapat pembahasan RAPBD kali tali 3 kesarengin makata OPD silet tunggil nyane Dinas Kesehatan. Kekantenang krame arang sane mapikayun antuk ngeruruh ayahan rawat inap ring puskesmas tur kedaut antuk ngangge fasilitas kesehatan swasta. Santukan krame durung merasa percaya sarang kewentenan Faskes duen pemerintah daerah. Punika mawinan pai ketandane dahat nyokong mangdane pemerintah Kabupaten Bangli sidanin capang ayahan puskesmas rawat inap. Melarapan nyakayang tenaga miwah piranti kesehatan. Mangdane sideng waliang rasa percaya krama yening ayahan ring Faskes tingkat pertama pemerintah sampun sideng ngicenin ayahan pinih becik. Lianan punika mangde krama merasa deg-deg tur molihang ayahan memarki antar. Tios nguratiang indik ayahan kesehatan ring puskesmas darsana taler ngulengang indik rancangan anggaran ring Distikpora. Saking kuentenan anggaran sane kerancang makatah 17% kasiagayang angke naur sang WSN. Baik ketandane ngaptiang mangdane kanan puniki yatna katurek sain. Dayus Wasrina Bali Pos Nguningayang.